wabarakatuh. Sekarang kita lagi live di Keruak Janapria bersama Gendang Beleq Tergiur TGD Dengkur. Jangan lupa komen, like, dan share. Sematon. Ini yang gendang hak paling pelik nun. Enggak.
Oke, sekian dulu Tabuh pendatang tergiur gerang Dengkur. Nyongkolan tipa Suradadi. Lagu suka BGS senior junior tedang kawan. Live dah. Saya jangan ni kan. Apa nyambut ton? Kan tedang suka. Bukan Hendrik nih. Tekana MGS. Ini tuh MGS. Nun recording kayak ada uyup nih. Lu dengan dia aku ya. Subscribe, kontrol, komen, Alingan. Oke, thank you. Subscribe and comment. Dan lupa 10 juta. Bawangkah. Dia boleh bagi 10